Mwandiki mukaru wa kiama kia arutani mwena wa Kajiado niwe Elikolinko ni ugite unyihu wa arutani kuigana hamwe na aciari kwaga bata wa guthomithia ciana ciao kaunti-ini iyo ni maundu mamwe ma maria macungiriirie arutwo kaunti-ini iyo gukorwo magika uru igeranio-ini. Ukilinganisha na kiwango ambacho kinatarajiwa cha matokeo ya masomo, bado hawafanyi vizuri, kwamba ni 40% tu ama 4 kati ya 10 ya watoto ambao wako darasa la 3 ambao wanaweza fanya kazi ya darasa la 2. Makiaria hindi ya kuruta riboti igie ruhonge rwa githomo kaunti-ini iyo, anyiti itemi a kiama kia arutani, kamiti ya kurugamirira arutani, ikundi citari cia thirikari hamwe na atongoria a kaunti iyo ni macakaite unyihu wa ciana iria iraingira irathi cia nathari mwena ucio. And we still have our learners learning under very, very poor environment. They don't have classrooms, they don't have desk, they don't have learning facilities. Oho ni maugite arutani aingi mwena ucio ni makoretwo matekuruta wira wao uria kwagirire muno gutira guthie wira-ini kuria gutigaga arutwo mateguthoma. Riboti ya Kameme TV ni Wambui Njihia.